dam naman tam ta Inpi va pathin thangwa na ka hin pe masa penin Kuki nampi tau na lam kaya ipan pi ho tuting le ichikina main speaker ai pan pi Reverend Puhin tuilang block Kuki Inpi Kuki Chief Association Kuki Women Union KSO chule hồ lâm cài chum ho chum chule ko ma hung tu khom nu te pa te ho ka ngai lut nau salam kan pi na hi azot chun introductory speech iti dam General Secretary Puwa kun chun ingai jun kaga vial phun num kit khat chu kala vahin tu ni hin nu te langa ko na mili e loi nu hin General Secretary pa loi nu hin achan nu hin sang khol san pe ke a nu hi khat vi ga ding ki la phan pe Kuki Inpi Manipur ading a finance member yang ahin sule Kuki Women Organization for Human Rights ading a president ahin nute hon naga ki het kel diu supoi mo ka sa kan vel din sa hi tin chuting le zawaan khun la wachun Kuki Inpi Information and Publicity Secretary Giang hậu lùn chum na lai ai hung ding han nang sei boy to khat ve hung ding hono sei boy hi nana pun mai the jo hedan Kuki Student Organization General Headquarter General Secretary hi anil hona ko gol sanga hi thone mani yong hi lunggel the tian na gel hu la jun ta ka din do sa ki le he ajoba General Secretary Pu Inapun hola kaga nung la num khatsu hikoma hi Kuki National Assembly a President na napang zel jong ano ma zela sunga kene tike na MLA isot kai pau pu ZF ro thangle na chu Mizoram an omin ka first trip uwa airport ai hung labi Kuki Inpi President Pu kin kapu de hetin au pal he jeng tan ka thu se di ho atam zo man i hilu ila wa tu ni hi jang le ki pa thu ga se hi pakel lung se jalin Kuki cha te Mizoram hi happy tan ho la kun pu leng puthang DGP retire Nagaland na pa jong ana umin chole pu jang hongam dongal professor tuhin Mizoram le Assam gamgi thua ke boinawa boundary committee chairman in Mizoram government in angan si nahi chan ge ya state khadin Manipura ko na chi ngan sin anei thi jo hi namwang pha hi bin kilet sa pi ta hi patin thangwai no hen la amen lang cho tin jan hi dung chun tui lang hom hi nana sama ma jeng with WhatsApp zo si ve na la pa jeng in mi jong hoya na ki don do lom apa anagala nga mo ham jong ka ti le hi this nu ahung nin go to village huwa chen nang mi pi ho ha san naga ga heavy ti thu do la hung wa hi na hon hilanga ka ha san naw ka ngai cha do hi che hi tami sang tu la na ki zo do wa ti vai chung house pu pu lun hwen loi ho hin ha hel lo din hung din do piu la fan ti Kuki Chief Association ti langa Presedent bakot phai house pu yang ai vai chung ka ti di sinu chunui si mana he pun mi pi hot tension ka ji ki man ka hausa ki man
ipiam til piding atuna na hungi I makadei po be che ho che ipi gagamusu boy on ka usa in lawe hungdain ati ahang san ta di sunu upo lowaga alha ho chu ipi ham ayang sit thu hilowin itensonu ilung thimu bai po nan pau ibon chawa thalhenga express bola chu pul thun pa na hi je chun mi pa cha dinga lom hi yong lang Kuki Inpi president hi na chun achunga ki pa thu ka ga sejin kitune ko a pa khada cha la ho chu na bon chau chunga ki pa thu yong kan se Kuki ho hi I hat naw I phat naw I se yong le British te koi man kum thum do zo lo I ho ne do vi ti ven WhatsApp khat chu ka vet kit le me rei pa sor ku e he ti ta wam a ho lin na chun na ga ho le me le ho he abu na lo ti ki pa he yong a ki pa vi mi lam tu thi mo vi Kuki ho chu hi kit lo sot ka da hi ven ki pa ka dai sat ka darad lambi de sat pasi udara to kidong le kidon bu chi ngai tu le na pathin leng kam hung thung wa ding hai tan lungu kya lu tin ki pa pathin ho tau te te le na khoi mi wat pra na ro mo ham ke hon ni hung tie mu ti da nga chi ki na hita bang nam mi te yong chu I hi nau chan yong ji hi a hi ni pi chu hi yong le pathin dam le ya I ko ya wa tu ni a yong hi mi mo ta ke hi yong le Kuki Inpi na president pau na Inpi pu hi na na la wa ka hung din thi ji na velin pathin ka thang vai na hi ka speech ding hi ke ho loi social work bol ho hi a ki ho lim le king aba thei ji lo hi ji hin written in kan bo din I bon cha vai chan chi wa di chula ki wong zo pun phat yong ala lo na ding in hin sim tho eng ka te ama sa pen in Kuki Inpi Foundation ini sa di ting le a foundation ama sa pen ta hi igun hi hechi ni Kuki Inpi hoya king ham a foundation I pi ham ti I hepo vitin ai po ni het now chung chun ai het bet thi na di chun Kuki Inpi Manipur king up na foundation hi khan khunun khu hi chi khan khunun khu hi satinga ki khai khom ki kan khom chule thisana ki lui mat tek khe khat sa ki khen the ki lo hi midang te chon na khan na lalowa ke vai hom thi te chu Kuki te I hi ve pathin thang vai lo mai chi na thet na chule het na sang ta tam pi ni jong leo hen hi chi khan khu nun khu hi isu se niu le Inpi ki gap na khum pi chu thuding a hi ti isu min lo divin ka te mo na hi te se hon doi di ma ka di ati bangun I Inpi hi se khan de ta doi di ma di divin yong ka te mo na hi ani nan Inpi ki ti hi iti a ki sim ham Pukhang pakhang apat Inpi hi ki vai hom na abul pi penta chu na hi India ten zalen chan hat ahin mu zo wa pana hi Inpi hi khusunga bu ki mangal hang gam kaya ki manglo na hitai ti hechi win hi tun jong I khu ba chun hausa omin si mang omin pachong hang sam pute ho khang lai di dia chu thi su yang uma khupin thi man ni khat tha ne pi ji ti yang omin hi
imang tapu vin akua chun Inpi chun ikiwai hom jing na la yun he pau cham tu a jos tho chunga thu tamin chum chunga chema he me akiti bangin lungmong hamong ta a ima igel lo lai ta on NSN nayam hon galin in lun bu mi zako wal e thadovin ko zathum la somgu wal but wa ma so igam sung ma wa mi him lakhat refusing human kut do inumun tu ni chan gijin kidu do lo ni umun ahi hi tu hi age he na khat asei chai na khat lo le kho ai tai akiti ji chun ipu ipa khamuwa ikiwai hom now akotina iman jing Inpi chu Kuki Inpi Manipur pum pi adinga hi June tarik som ni lako sangkhat jako som ko la thup kuma hi Impal kopia Kuki na ko inam sungwa si na het na thei ni malam jo si akisun pi chi ho anato khomowa Kuki Inpi Manipur hi nakicho hi hi akiput do ai poi kichi na chuna Kuki Inpi om ngala hele traditional policy CP ding aum lo ko etin uti kit gen Presedent masa amasa pen ting le dang miching mithi inam sungwa ho to khomovin Kuki Inpi policy ding chana semun number 1 non-communality le eho pawa hi si nei lang nei ti da ai lo le pan pi tum hot tum ti loading mi do se ke bang tangola ke banga wedding ti hi Kuki Inpi traditional policy khat nai ani da chu peaceful coexistence with other tribes or communities. Tribe dang hall community chum hall ahi samde la hin ko man khom ding ti hi Kuki Inpi doile tu ani na hi athum na chun justice for all mi jo si thu dia ke bai pu ti hi policy Thuman si mu vila he athum na chun ilang Kuki Inpi policy traditional policy hot gise la Kuki Inpi meeting a hilo jen lunglut lang umpon tin mo ahang pi tham khat chu Kuki Inpi hong ki cho hing ki akithut a hilo akicho hing ki thu hi I het the na diwa ka sei thu hin chan chun ngang ting athum na hin tu la tu a ku kite din mun Ipu ipan nila han long mul niya ni je ati bangin tulay ta idin mo no hi ivet le akidang po iti lo thi ai po azi chu zet le beja ichen khom pi hon eido chiun government jingjong ivet le eido wa pang bangin akilangin ithil tu ho som cha chan ga be su ite Azawin General Secretary pun noon seitan khat na chun Anglo-Kuki War Centenary Gap chule khutina lumsung kitung ho suhu na din Commissioner Homin Manipur Governor Min Panin December tarik som lang 2022 ni chun order asun tu nagihin lungmong mo na kiun ni ko da kesa kibolin stay older sa omin ay wangin kwas ki bol ti chu kit pailo lai hi je iti nila hung chung so ki na police to security to hung pu la pe diwham I hung bo do pe diwham ako ay tun do sa sa yong tun bi lum so ito sa do kina ipui pa natin ha ta hi yong chu
elaborate say sao lu in head deal kata sangin ani na chun British khang laya jong zabol da na piu to India Parliament Act 1956 nuya jong hani na kipi house ho zana kipi tapu ngam nei pale zata iniyo I house ho hin komandan velew hen imu che diu kata sane tu zengin jong I house ho izan ham lokop le sungkul tang omi ti heaven hi India Parliament in passable house ho thani na pi ihon long zabol ta iniyo police na no phat la ko wa anu phat la ko ma ko he ge hong to bol kil kini nan ti jong at least kaloi pau khanin police on amat le he ge mat thi suina nge hi jong at least respect my neck ta etin ti na get sala la ge ti dan hausa hisulem kumi pi kingat na gam nei pa ating phung asung phung to agam le sit ni na het hausa pu ki ti suja bol ta ke ni tu a hi lokoma oma athang adula ke kaya sung pultang ilanam khat ki umai abana chun Manipur Land Reforms and Land Revenue Act 1960 Section 2 subclause 158 na ko. This act shall be extended to the whole state of Manipur except in the hill areas. Asay bangbang kan sa pau ke sa dan hinat la ibewin lang. Hichi Manipur Land Revenue Land Reforms Act sang ka ko som gubhi Manipur pumpia che ding hi ahi wangin thing lang gam ho che lo ding hi. Kiti kisunge go ahiyong tujui lowa Manipur government ano no mabola hitu ay abana chun igam ho ichen now gam ho hi forest reserve ati loyo forest protected site wildlife sanctuary wetland Achom lamin kin kisile. Phaile ini ho chu pata nahi khale. Imphal East alud daha, Imphal West alud daha. Senapati yung hilaw, Kangpopi yung hilaw din. Ay lating lang ba na chu bol tabang itabang wetland o matso. So ho yung to ka hilaw di government gamahi. Ay Hichile ting lang ki ka jugam ong phep khan kit chu loi chin na bong hen na ni na homun yong chu land bank hiding hi na to kha ting na pu the lo dio hi protected forest hi protected site hi reserve forest hi wildlife sanctuary hi hoi lai tama kaman sa tan mun tam ta ke hulin ji jin hoi a chu chen diu ta wan tham zo lai chen diu it's chu tu ai tu ani sha ki su pi jing wai chu go helovin forest gama na chenge eviction order aso a khu ki phila in a thing a zol ge ki pa lang wa ge ki pu manga ke ho mang khu ya nam karam dai chu ti lovin jong eviction ki bolding ita notice a ki khu ya nam karam me chu lovin jong forest encroacher na hi ve ti notice ki pe lo am ki amulo lo yang ya nam khari bo ve hin pita po vin di ne om po ne idin mo no hi bailo ahi kan ko te ho aban ki the Indian Constitution Article 371C zana ki pitapui aje chu thing langgam kiti mong hi development scheme pe di hi han nang ai lo le
khanto machal na building sa dahan ng ipibol de hiyong le Hill Area Committee thunuya umahin Hill Area Committee kidong masapending a hikiki Hill Area Committee chu koi kisinam te thing langa hung kai MLA ho sinai It's constitution hi India mundanga umlo Manipura umais Article 371C Hill Area Committee no ya chu Autonomous District Council hi ki da bai Hill Area Committee kidong talo do kham yong asa ta lo MLA hoben yong nei dong povita ki phin talo din muna gadawali ki se yong pachum pun ti yong mai the abana local self government in nation suno Autonomous District Council yong chu 2015 na pa na 20 ki chai ding kumja chi kumthum lang chi talon tu gya ki bol lo da hidung bon chun CM pa chun April la ki bol de hem tiki delimitation lo ba ke bol bo no ke het na ki di mai aban ki da chun kholui hi hen nang khotha hi yong le in som hi hen nang som langan na som ni hi yong le an ho mai chen chu aphai ka ti na wang hai poi kan ko te ho hi jong la government dan chu isu booking over khasana ipi over recognition government ni ipi hujula ai le ti a tu a chu in chu na thing po vi na chu ti vi na khati vi dan na ho ki le vi encourager na illegal settler le hi vi kita khusin tha ho se se Pengzen ju na ke ha jing nga hina a bol nga lo wa hele thing lang mi te ju si sabon na bol lo phading aku ki te ti lum ada hoi khat sa ke tong kha ke lo wai ake punan ake pau thi pon tu ni chan hin Inpi hi lungling wai tan hin ko ke mangin thing hang gam sung Hill Area Committee happy naluwa Manipur Gazette notification ho Forest Department, Art and Culture Department, Wildlife Protection Department, order ho. So called notice na pay ho. Abon and kaut. Forest Department in a suicide how a kill ke law ke nasu mang ho chu. Dinun compensate bolun. Hill Area Committee te hi Constitution dung lu yin thani na thing set paving aji chu gampu kahi now custom le tradition tribal holi tin hin khu atong khan chule administrative legislative executive judiciary affairs ho chan ge jin atong khatai land survey boldia agu nu nga sa in tahi Eo an surveillance jo house on na thi khao ki kai lo ga hi chu thi khao kai di land revenue lu sa di it's a land survey bol go do hinga so land record ho record ho hi kangpu PDC na koi ding so Thobal, Impal West, Impal East, Bisanpura thi ding lo so. Aje chu eho ahi henge kangpu pi wang hi ahi talo ai dai. Sanapati chu full-fledged hill districts. Kangpu pi revenue district are declarable. Ayong le jain umhen kati. Zama bandi pata dak chitha lo si chu. A record ama district umhen. Indian Constitution Article 19, Clause 1E in Apollo, bona fide citizen hall, 2 are census boarding, inquiry boarding, investigation boarding, at nga sa in. Sila dang point som langahi akiziin memorandum kat. February 27, 2023 dicun President, General Secretary Kuki Inpi, Manipur, Kuki Chief Association Manipur, Kuki Student Organization General Headquarters.
Hicheng chun sui ka kayan Manipur governor nu ka pi vinay. Tuni changgin don bo na ipipo be. Mail Hayten Scheduled Tribe Demand Committee Manipur jun yang saitan. Mina ST demand abolo daw dalnan Inpin memorandum akipi. Commission ho hung jun classic grande hotel Infala. Kachivin kakimupin memorandum akipi nahi. PPGNM tilama ho hi atusimu vel Tharol Kumpaba. The Chronicles of the Kings. Edi 33 kumapa na ahung kanto na utusim ho akizi panta. Meiti mazik gitiyong lekhajem amawa kisim do tabe. Manipuri yung meiti lon yung 8th Schedule of Indian Constitution na pangtan. Government na to kamudan yung hikihon soma khat kamu amahon kumuhi. Kota yung nipi wangwin si na team na yung kibangpon service matter yung kikibangpoy. Hindi ito na mahohi Scheduled Tribe ma-recognize na bol kilo diwa hi. Di ho chu akisejin. National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Chairman la committee member ho kipin sa chun pukon thang to thang Joint Secretary ahong pangin. Ama ko melang chun patan na kisi na. Chunga kahin min pa point ho ako na kichi ta het thei la mu thei chu din mun ha sa ta lai ta o ahi ti akimutsi na hi. Hechi din munahi nang mamuna nang kay mamuna kay ama muna ama ta nang sa ta itaw izit ko mo ngai ta na hi. Kidal se pa na hita puwi. Nupi pun kong mon, ako ang makitsim sa pangango etin ba sabihin na biheti na. Ito mga su Inpi lam kay ho yung hintila tipu ulal ting ngo lo ngo makin ngo ding kin holding kisit suti. Kaya su tingan situ po bitin. Ha taapan nila ako mga itay. Ade dein speaker pun tuwing kasi bang chun. Ngamlay sin hausa kahi itiwa nga agam nei pa chupati nahi. Kuki nam kahi itiwa ma kuki nam nei pa chupati nahi. Tunin hasan na i hausa pun yung atutan. Akumbiten yung atutan. Anamin yung ketutan. Tuti ehile. Kuki nam pi tao na ni kuahi. Azawa secretary pa na phone angol tao na ti pa cho achum hitan tin khati cha chum be yong hai pun thu chum min ki koi ta dil la ichiwa KNP munahi ihunung diwa pathin anga kinel sa ta pakai ko mi bel lo la kilodin lo diwa hi ti supin ka he ko ma he ka pun num diwa ka hung yong hi. Manipur government hin lunghein aniya kukite photo na lungthim ahin nei the na dingin kukite na zo setul hani sim som jingka lang som la khating le ichen chen naw monahi play card ikidomova non violence procession ichiwa ito kibang set ani hula pung kibang chenahi Delhi Kuki Inpi KSO Kuki Inpi Makaina sister tribes akititing le mar paite tuchi khachi tribe ho jo sito chini khumama chula ki zon namding jantar mantar ake form diu press conference abol diu prime minister home minister minister environment forest tribal affairs minister chairman National Commission for Scheduled Tribe Chengsu memorandum paid. Ehon jong eho area chu chief minister address ke bolding itu lalo de yang nalang pau na chief minister kom watulu khalo PWT lo na diwa. Leka SDO DC itelu chi ichine dingahi
pan ila go hilwin his program ki wong hi ilol hin thina divin tuni hin Kuki nam pi taw na ni khulong hin gil ta achidi nga long itaw di ka tim na no mo hi kan ko te ho kanam mi te ho hu awa kun le mutin thang khala ke tu na dua yang Kuki tel itu hi ka vet na hele mutin thang khala ke he to bang ta idi wa hi ho hung wa ding hitam ti ka kin ne achai nan muwan lai alha tin hoi lo ting song kol sela mi mu pha lo na koi man asu boi lo na ding muna akiselin alhamul atin ho abot doin khi kai zen zungin achang sen hin khu mangin atin ho hung ke doa amul ho hung ke kiting le masanga sangin wan lai zola aleng sang zo da hi akiti bangin e hon jong ipi isu bo bodo thi boddo hitin pail ha thi pail hau hitin muwan lai len sang banga leng thi dingin chungmang pathin ni umpi hanlang ekiwai hom nau ku kin pi Manipur pungbu jing ta hai kakipai